Jomi. Na se woni m say fiti na no ko da no a. Yes. Amampani John Dramani Mahama Swaf na mu swai wie ya. Ye hunu se sei aban foforo na aba no. Chief executive sa omo ewo eye aban atena ya ban nyuma mu ni ade nyina no. Obi ankwa adwuma enra. Nti eno so ko ministries CJ Hutchins amampom. Din. Baby aka be kodru ni pe koba we twam we hura ha ka park ni ade ehodin. Daily graphic ebon toa. Omo pie free studio etisi monten so. Ekodru ho no mo kohunu se de hote eno mo kire se sa wokọ ministries department any agencies no a ehwa slow kra na eno no mo che chief executives ni nyina no anko no adwuma no ekokosi chief directors no so say no na omo ye adwuma secretaries kosi say appointment beba na yehunu se bia chief executive officer we ko ha bia minister we asomasi ministry we ni ade eno na da bokratai ade aba no na sije wonim se se wo hwemu a omo say no daily graphic memia bi omo ekọ ensahwe no omo ko ministries of transport roads and highways omo ko energy omo ko environment science technology and innovation omo ko lands and natural resources omo ko food and agric education finance honyina daily graphic kepia bonten ekosa ministry so honom ekodi nkobo no mu hunu se mpanyifo ni nyina no obi ama adwuma obi ati ne fie nti womo twɛn se appointment for beba na fe ɛhɔ emframa no asesa na ensahye no daily graphic ekyiremu a womo ekodu hɔ no anopa bɛyɛ se nondu ɛkwa kosi dumienu sabre ye mu nyina ye kan no sije ne hɔ kyese on say o shed pepesi mu a din entina je say akwan ya de da ministry so no na kom je say hunu say hwansena kora ne nam so baby aye din nti we de eno ene de da bokrete e de aba say eno announce na krata ba say MMDCs ni nyina across Ghana mamintia former dean of MMDCs mamintia former dean ya oye mia so na oye mi krom DC me ka ye kwaya bene ne interview ni ayo nti ni krom kwa no tumi ye ya na Richmond amponsa ejaben bisa Richmond say ni krom kwa no tumi ye ya misrew sisi odna adwuma to ho sisi a wa free so misrew emfa krom kwan bia ankonkotete no on sa ne ne free office ba say ye bisa so tumi ye kwan ni we ansa na wo kofia na new DC ne baba be ye so ntimi aya new DC achiase new DC no baba be ye no me hwehwa ho no DC no kwan bia so anso eso me de ma kofi brako ai ene na list na su into ya sa no mampani mahama ogusua obekwado nkwade on express enko on express aka be so wo hefa wie mu ahun aso on express so wo hefa wie no wo check list no but all the same kwakọ say but all the ye list no sija wonim se wo sho mo a o mampani dada Johnny Van Satamo so about dem fa ne kransie wono so enfie bese 2012 Musa Breya yesoi no omo ana mampani kufuo ama omo abomudi ana omo ya ban akachefo no omo tena mu akosi se ono na appointment ready omo baye wo hwemu so mampani kufuo abreso no Ashanti regional minister at the time wono so ma ne to aso akosi se oyi so afofofra wo baye ye renu ama nti no na ebi kasi kawedi anka wo se eto aso what is CJ na bi mo hwe senka omampani dada kufuo breso no ba ku bi si ye ni ade pentam na sound ye ni abreo pentam na ya appointment no ba adwuma da sense ye ma wontra ho nyeden se ni nyina ye adwuma aban no asesa ye ni crofo ye kraba ye di wo mo ba but obi ba ye no abna o me bi hwe kire kosi se na appointment ye ready obi nyobi sound ye de no ye pentem into fast mo fam adwuma no to na na ka me ya ka bia ma mo de ye de mo de mo nkofie why almost the name and from Rana, ye may be mine. Yeah, ye CJ. Na unim say enra and na beto just say yan she ya. Yes, Uncle Doom so.
yes san kodum so mu anache say ano eden say Gridco ene West Africa Gas Pipeline for no omo chese nanka woso mo edi dwuma bi last year October na nanka woso mo ye NCC dwuma die bi na se no omo shut down NCC no a ne hu behia so ye benya fuel a ebe power ye plant na ebe ma ye nyina mahoden na fuel no so na ebi ni ho saa se ye betumi anya ewo period a omo de ye NCC no nti according to NRA information eba bonti meeting se course no na kire so mampani akufo ado ema West Africa Gas Pipeline for no etwom se omo ntwen na omo bre na omo fa entofo ni bi na omo nye NCC adwumade ne hyase abosumi wei ne da etoso aduonu na CJ ahoboa mu ne sa transition say abansesen beba empanyifo hia ne ade no emse pie mu mampani hye eye mampani mahama ene na chidom ne empanyifo obose omo behwe so omo beto safuo no ansana ya omo sori so say den sese no ekoso kra benya fo bia to yechi a ebe me timi anya anyina mahoden no say den na che say wo esesa yo mo kwae no na amane sa woman tofu no the anti crown mo ka sen ka omo ntwe mese 20th January na West Africa Gas Pipeline timenye nsese ne say omo de ehia bread ya tofu no efiti October November December January 6 awie January 7 achino and I want to be antofu no tie no and I say no mahia na akoye ni bresem pa sanse yan hwe ya do so bia be katire ye kruimu no enya sem kuma na so Felix of Sukwache ene ye regular zebra nhemu a ye regular zebra efre ye putupru na omode kosusu ho dwendwen de wo so mo ye ne ade no na kyese nyame adom utie na apaw abedwaku bia wo mo nhwe enyina mahoden ho nsemu nyina kyese bring ho Chief of Staff ono da sabedwoku no ano nti eno ade na adaje ni poso si na pano akwa nwumre ne se meetings or meetings ade a friend saying friend solution sir eno nwumre no e fa eno nwumre kwa na metete se nyame adom a nya fam go ni bi free Nigeria eno e bai nti no ye momomo ni adwuma dum so de wo se ma no bona we kura nti de wo se aban yiye bia obetumi abo manka ne agina so amagana fo ayo modwuma no omomoden na enkoso menka ne santi sije eno no na asemba ko so edi ahimu ne nam se ya am se da wokata de dodo na mabobo so ne de ba ye miensan ya sije won se chance fo so enkrata ne nkomo mo ne yenuan mo joyful adi nran so anwumre metie big agenda na Charles General Secretary no ene na sample for je edi nkomo asese no enuane ho nsem no ne ade no ya yeden so budi ka be sese nka be kran ka ministry no ene Ghana Education Service mo bre na nka January 3rd na mo bie school no mo ntwen kwa akire sanse enuane ni ho sika ni ho yo mo de be shom na mo san kansa na ya bie school no ena mo yese da bi da no a nhyehyɛ ne tie no sa na mo be school no na CJ unim se chance for se no won so ye ba tan na obe ko school ni ade o so panuane ma no ma ne hyeto ne gari na mebisa kofi se anya bia no ba tan bi ba wo ho ma o ko senior high school ya watumi asiesie ne ba ne ho ma na fa ne ba gabo na ti a anya so o ye day student o ye boda a wa ma na duane so won fanko gari ni sitomo ne sanya maniemai niema bia betumi dia ye breakfast ni ade ade anya hwe kra ne siye yenim sinka wo se kan kwara no wo mo ko school ana free se chese ba ye no sanya mani nyina no awofo na gya ya na menyi ndi se obufuo bia gari ni sitoni ade o mo kan me nwanwa twetwe maso kakra wo se anti free senior high school jabofra no wo de ba go try bye no provision na so ba den ko school no enti no kandi o maka ne nyina so mo ka kosi se enuane ni ho enti oba no ba ma ne bibia be support no sije enye nwanwa so be kom no na nkwara ne bi wo ho mo bo mo fa hwema ne dia say the school bag bo na ti a wonya na tade a wo be hyasa na dia ne nyina no da ban so e no de ba school enye me nwanwa se bi be wo ho sa but me gidie mu de enye ne se enkwada ne dodo no a na ebe wo sa situation nim but dia wo se empanyefo ye ene dia wo se ehhye wo so mdi gu akwan so se sika bi na wo so mo pede kwa mo mi omanima yen na enuane ne nko ene esansa kwara sa ga ni sito ya wodi bai ontimi ni na no pa wi anwumre eye dan a obekọ dan ne obedidi so ahu enti dia sese mpanyefo nhye na wo dia ansampo na sankita hudi a wo mo peso mo die ni sakra wo mo peso mo de ba review ni ade na ye tete no animanim ya yidie
omo mabosom na de obabie sebia no omunkoyimra na sustaining kwada ne kakra na afi eno achi no mo ne animdifo no ka bi omufo wa nwuma suam no esia edin komo ne wiade aka kire ne sije na no so mo de abeto so we di o madaro man kotodwogu fo yesem madaroma se policy bi ba na policy no eboa wo manmu ni nyina na ye de amanyosem efoforo for policy no na wie ye ni because wo supply schools no nuane ne ade ye ba beto aba no mu no already omnim se kakra wo ho se aban sacha ye eba I'm sure I'm be kire omo enti omo nyina am hold it back obi an supply school no nuane okay ena nokra aban sacha ye abai already me gidi say e kakakra wo ho no ma say aban no kra ere otua o setema wo mo ya enti emo aye kan mo kwa didie so mo ma ya yenka bi ngum so we'll get to understand the issues proper say engage suppliers no na fe engage charge for so then we can really get a proper understanding of the issues yes mateti sije kakra wo ho eno no phone you see obi text wo so ana obi text me share Facebook live e phone ma me na me hwe so me share Facebook live fa me ko WhatsApp you know I jete pebi and I send the message your CMPP never again and Pedro wa Maldina Cruz one so den the abasa was sharing inside Indianapolis Kumasi Tano so after the uji this Facebook na me but notification me ba soro ho yeah okay ana emo manade CJ notification emo manase dey